Omanye fenye de omanye kemba iForce TV ke Kwashiman TV be nye fenye lake afife afie wo game wo yo Homowo festival mene wo she Oduntia ni mene wona wonumu niji Oduntia manche nenche ni wo kalemba basa ni fioko ni wo bile benife ni Oduntia ba eni beni Oduntia yo ni bi niji Oduntia ni bi na mefio mene wakaleba basani fio ewo wona wonumu ebia shimine nchenche egbe ejake sebita flash onupa ni Kenya che egbe ni nche lojo ba pe ekulema fowo alo ekulema foto ewo man le ncheche egbe be nyefe nyeli shi nyeme ni nyebo to ike jaman se fe nyeli ake every day wo you different language shimene won wiega ewo nyeme ni meni nyenu ga mene nyaka nyemimfu nyaka nyemimfu especially nya twibiye nle aka nya no mi shishi because da ne wo yo nya bi mu aha nya shi mene won wiega so e wo mene wona wo no mu e bi wo kala bagbasa ni wo ba bi le egbe ni wo kala ade program shishi no mo won ba odoman ma ye juna aje chofele da branye e fe na ke ngbe ji ni ku mi san ji ejwe Oduntia manche ngbe ni ake bomiji no ni ji ni ku mensa ni ji ejwe no ni ku mensa ni ji ejwe eshe ene numo ene le wonda bo shinya kenklen ake ni wo ba ne ohili wo no fefo eje ake je mo fiamo no ba ye je ni ba ele bo shin ohili wo no fefo wonda bo shin shikenklen ba bi ake be nye mane be Oduntia alo Oduntia be ji Oduntia ka wo che Oduntia be fno de mo shikan odum we mo ya fe twi ma we mo wo Oduntia no fole Oduntia no jwa ko odun kuku eshishi page no which me say be spelling U Oduntia Oduntia wo page no shi Oduntia ona ke mie noni wole fie ko njika ke game ekule Jamestown Teshin Choko jemegbe ni game edwele sebita beyo shefima ke nyenye huwa masama ye nyeba se fiu te baleteni nyeba jebie game ba jebie kankro yi wadon efe ma ke no ni wo ni wo ba jebie na ji wo fe gamashi bi ji wo shishinje asre frimpon we ke agbo no asre meji wo no ganji no ni wo wo shishinje asre to woni wie wo shia wulu ni wo yo minji adu tupo no wo choje me tafuwe le ma jeme woni me ke wona me fen yo wo ya shia nyuma ke enyo ni ame follow under adu tupo no na kan majin ji boti ando solowe wo ya la tuma we wo ya glefe wo le yuaboman wo ya kele wo ya bebe wo ya akote man wo ya choko manchulo e menji lante mami no wo ya choko anami bi dan wo ba na no ni anu Oduntia ba je bi eji woni me ko enyo ko me ya fe ba chelo ene wo wa klo ko beji ademan ko ja ademan keke obo Oduntia no ni anu wa je bi ene ekura ne ewo be nyeke ademan bi e nyeme ka ademan bi e nyeme de nche ni adebatu ademan enye wo nyeme ko emi san ba e masen le wu e ba ni ba njeme akelo kwa yeli ke ba che mo ewo eshi ni ademan sen le ke ba kun kwai ukwaye ne ba kun e ba ni na ne kan odun kuku na e machine ene hani ike na kan odun egbe ewo ma ke odun na ohele mi no odun kuku o shishi ni man okay be nye fe to e bolo ke me nye ko nye nu nye na beni fe ni ana Oduntia ye bi e shikenkele Oduntia mini ji nu chumo poten ni nyachu kajima yue Oduntia kwa yeli jino ni wotun e bi e kwa yeli jino ni wotun e bi e wodun ni bi tumo abele duade egmomi especially anele maka egmomi ji most important thing ni wotun e bi e ne nji machine bi okwa yenu se abele
ke wo he ya ba ne ke kunkum ba ne don bia na wo point ho practice mo e bia ndo wo tumo na kanu tumo be fi ma ke be kanji government e ba na ne ke ma jani mi ka ba na ba fi ne ke one district one factory ne so ba na ba fi kupo e bia ya ya ni wo wi onye ya ho fi ma kanu mi fe follow up kete United Television ni ndo mi na nke loyalty ndi tribu akidu ya nkele agbazani concerning consultancy recommended yen sure automatically ma ibale money uli lanu ba yen ni ona na kan igbere shiga amlalo e bo to ni wawo ni fi wo gbejegbe ye bi e fe han wo le yo yo ake e ya hian ma ye bi e gba ke wa na kan one district one factory na ko ye emomi gbe fangbe ni wa ni wo fe ye bi e ne kenko wa so gba kesin Homowo na yo mo fe mo yo Homowo Saturday niji ho Saturday mo fe mo yo le Saturday shi yen ko to yen no ya fe ju ko ba ni bula mi fi acho ko wa don ngo wa fi ma ka to woni je shin chon bo Oduntia asene meji wo mi wo blame ani wo ye ko se gbe ne e bala ke woni me da ho ameya gan niji wo shin awulu e ni ameka na de ya wo jeme niji wo ye shin ko me ye bubu ya shin ene wo cheme jobi na me yaje me na ma so ani na she ikwe wo himbe fu man probi niji wo go wo fun wo gboyin yemi ene wo gbiju na ba fe gbe klede ku ike gan me fe yi Homowo ho no juwe be sake wo ka woni ni ya wo go mi wo ka kayo ni me ene ha no Oduntia no ba fe ju pe ni mo kokula ka wo shin akan okay no ni yo minji ona keke ayo Homowo mo fe mo yole fi ma ke sienyo ayo e ko me na hwan maami ke e ko me aya hwan go mi nye no nye yole nyo na kan lo nye yo shko mi pe mama ka ke wo yole na kan bon wo yole no me to nwie ka chuhin aka Oduntia le ba chelo amani no na kan na ke ha wo hwan ya maami ba la ke ni bi ni himbe ka ba domo ma aka no me kayo ame ke ni bi shin ka she juwe wo kayo wo himbe pe no ka waka ni ni on ti go mi yen o na ka bi she nu boy poto mo ka shamo pe mo e sho ko ba fo mo ni nes mo po aka ma esan no ni e bi ke kayole jino o e fi ma ka wo so ale she nyona kanon shaka ni asene ye jama e wo yo wo yai mo fi obi ene le bi ho wo fi o le fi o ni wa po ni asene ise e ke le hu duwe e ba kwa wo ise e bi ene okay e wo makela ke Oduntia nye ho asene shishin wo ya asene shishin fully wo ya asene shishin ademo ya asene shishin kodu ashon ya asene shishin ni kwetruman ya asene shishin wo ya majin baba wo ya bi ene fen ya asene shishin ekotuma chairman ekotumo abiahina se ekotumo opan fen majin ncho ne fen yo fan opan asene shishin ka gbe fanko fen ye asene shishin okay fi ma ke no Oduntia o ba bi e ke after yet mo 2 years na no obo bi e na ba be fe no onu onji dede nye gbe jin wona gbe kokura apart from call na ura you kun no dede ona mo kun no dede be dede so nye wo alo apa fa ikra ka Oduntia le waji meni wo wo dede mo nkura wo gbe mo fi o dede ya ka sene me wo dede kokoi adaku chocho fofo ashami ke o bahiami ke wo wa ma wo wa yi wo kan wo afran wo aya boni wo gbe jin yo ne dede e kaji wo ke wo nko dede me ya fi adangbe bi wo gbe ye dede ke dede different yemi wo spell dede ake dei dede fi o dei dede wo gbe chake mo yemi wo kaji ma wi boni nlelene ni to be no ochonye no wi ake ashwan people ke ha himi na me choma me se fi ma ke onye me ko me ke bale na kan ke se bia betra se e ka me nwie ni bi ko me ni sa na nkran for de nye won ne ken so wa ye ni o bua me nga fi no bla mi achoma ke je won jamoni mi wie na kan wo gama bi ke twi ma bi fen wala ke Homowo ile je won jamoni ake won wa homoji wo ke kayo wo cheme ni na me batun cheme pi ni ambatu kwa ojugba mo ko ne badudu ade idu amble idu ngomi
ni bi so mo fe won ni echu no ngmene mo ko fe mo ko no che efi papa ti ko han bo e ka be she o kayo le won ke Homowo ile eji bi klede ko no ke kayo na kanso ai na hwehwi na we fe ne ba wete ka mo ko ke wa ke ka ji won ko bible ka ji won ko male kusun ya male mi ngmene bible ha wala je kusun no pa wo ji mambi fe fai wonyeme twime wonyeme fanteme wonyeme game wonyema igbeme woka kusun waka hwe Homowo yeli kusun fe moni no etwa kashi wonja won je wonja moni no ni yo ne international me full Christian ni mu he won shisha ke ya ko won ko ma ko hine minja shi kusun fe mo le apanya ni ayui ake afi kusun klede ji Homowo yeli ni iyo efe ma ke nu na me wi ake aja won mi bi am question ake ka won jamo mi nji won jamo mbi am na me nya me answer shi dale ke boga me won fe wo no la me ke won jamo shi ka me se bia me fe abe no le ya me no me ke amamre shi wo no le won jamo o ke no ba ma fa e wo ma bia ke pepele ni aho no wo yo mo fia mo gbo fe gbo mo fia mo ba nya ne yi kwalo mo fe pepele higbe kashi ha mo fe mo me piani amenu shishi no am ko to ro yo aka me ke won jamo si pepele abele ake ho na ka abele ho pepele aka muchuru wo mi na ka sabola wo mi wo shi en wo mi na ka ko futu pepele na ka ngo wo mi pepele ho mo ye strot ko e ja ke ka fo abele e sa le yo gbeten mo ko ni ke ye normally ye me piani ka me ya musun chon no amefo yeli si nta se pepele ke o ke ha mi afi ma yela afi inu ko no ko ife mi no pepele gbe won mo fe mo ni yo pepele inu ko no ko chi mo ko gbe jale den che ke eyi mo fe mo le gbe aka ye pepele effectivement be oto ke afi oto pe ake se bi aya anyi ni oto le etu aya anyi wo be kana mo ko yo oto pe be ake ngona wa ko cho oto gbe ngona wo nye me pi yo me birthday e ke ye birthday le ke ba shi oto fi o oto kusun ni ni susuma mi ni oto susuma mi ni no wo kaji oyo to bo han susuma mi se ko oyo to o susuma mi se pepele de da na ho oto je da na shi o asio ye gbe klede ko no o san wo fona ke kusun pe mo ni o pe jon man makebu beneleshe mambi to be nyenu wo ye Oduntia ni wo ke ni Oduntia ni enasane ba mo shi ni o wagba ke nye fio akwele suma o fio akwele suma ka je se soa akwele suma le mineke ka ji be she foko ha jin ko shi wo kunyo fen wo kunyo ne fo ha jin ndena ne ya wo shi ami ni nko nkotoku mi nkwens ebi akabi ojo mo na ka no bi efen ke men kele aka wonja nje wonja mo ni ka ji nko kwens ni nkawo bi ne bona me he yo few bi ne bona me lewolo bi ne boni amehwele moyo wo se mi hu mbi aba fe na kan wo se mbi aba ji na kan wo fi akwele suma ni ifi ofew ka ju foko eku ele onyo wo ba e ohia mo ne fo haji yi mo ni yo akwele suma shini ne le mi na le ake se bi tafla che won jamo na ja ke atele le ke mo ko no ko ji no ke ake ni bi nhwe ke fe won jamo no ma ka ke ji won jamo wo ye ba sort pa wo na ke wo na kan ba du mushikianu ko klede ke awu ake eyi mono no wala ntele ko ekoda wonya mayu ake eyi mono lo eyi mono shimi na pia ke mishe ni hani baale na kan shinje wonja mono wo ni ene ju ameno be nokuni bebie no ni mi na ni wona chigi mishe hani baale na kan kaji afi no ane yi mono ngidigide be nye ke chebe mi fuko ya metin ni sanna ka mi fu achena tachi le una ko ni a reconciliate. Okay. Ebe wo ko sane baba na be shida no ko sane baba na be wonta oni ni mine afi Oduntia afi obu Oduntia bi fenga kemeni me na me fangbe Oduntia bi na me fangbe ni sani step ta flacha mo bia na me na no ko fi oni kuna me fe me ba shinya na me ba wa Oduntia wona wa bia ne chinu wota bia ne ngana mi ndomo no ni mi ke Oduntia fe ake moko fe moko ni ojo Oduntia no Oduntia ya hiabo meni be ye ku ke meni be ku fe ngana mi nkpagba ka moko fe moko Oduntia gbele mi Oduntia ni duwa mo ma gbe ten ni ngabo yo na wanya mi nu ko me ebo moden
eba mumu blanya BP ka jabia ye ball to ayo wi wa do mo na mete ejami Oduntia ninka bo wi na ka do ma fi wono amenko play bi tamami fele mo ko no ya ko ni mo ni ye ko abawa mo ni he adwom mo ka bawa mo ni sisu mo kapa e ka ba na e ka bawa Oduntia mi egbele ke am femo won pa Oduntia wo ku fem wo ku fa ka e fem mo ko ho Oduntia ye yale le hu e yan Oduntia fa lo manyaba yaw ehwe wo last no ke man bi wi tan bia na ehwe government ele ke mo government no bi ma ke kan gramin daboshi ne mi nga woche na do dan kwa kufuado ke e wo no pai aka bia na he ni magin fin yo ebi ye jimo femu won fu ye wo gbajegbe ahi won fu ye wo kunchi ahi se ne maka ke 4-5 years ago kajinka bu aya jambe antono wana ko ba manu wa shanu ke ngano o wo shipon wo ke wa fe kunchu ye jame ha ma muna ni ko wi wana ba fe kunchu e ashi afo me ga men ba fe so me Ghana first men pa na do dan kwa kufa do fa ake bo fe bo ni fe ake government e shike wumi bo mo na agbena ka boy agbena ken ba fe se na mo ha man bi ba fe se na mo ha government e kaje wo amasaman ken bodu nda ma na mi mwene ngomi ni chona achi one bia na ka chi lo gbe na iwe mo mi yin shuoshi ego mi anya ya mwene ka mo ko ya afo gbele baba mo ji ochi enyo moto ni ya doji moto e hani mne nche nwo fa se papla iwala ngmele won pa na do dan kwa ko fa do fai ni kwowo ye wo gbeje gbe na yi ka je bia nka gbo obo kati won fu won ke wo sumo ni wa ka won bu a wo bi ko mana ni ka me ya fi demonstration osumon wa bo obi ko man aka lumu aju hin ajulo aka ni le jimoni enyu eko ogbajegbe ya no eye bu awo e wo ogbajegbe ayi ni fele mo fi wo fen wo no iwa don she fe me ake to bi no wie kunche sande ne fi ma ka 2 years ne mle nche mba na ake imagine ni fi ma ake I messed up e wo mi gbemo fi ogun ke ba yin chukwa nye chano nne nche nye chano wa ene ham fan na de ka te cancel because as a manche ofi no ko ni government budget shin ko iwale keje maka ke afi mu ne ni mintaw approval letter na mi higbe ni ma twa ke na individuals na ba nya wa ni wa nya ko gbuna ni abon homo po ni nyimo fa nyimo na bo abanya wo wa MC ndi cabinet Wilkinson inyese intention enye ko efunda no mlenche mi ha higbe ni mi pa nyeme ni yo man se fai nyeme ni yo abrochi fai nyeme ni yo maji anu fe an ba wa onye wo fe ne ka ku ncho na wa ha ma ka otu yin fe na ka wo school ye je machine ko bebe school nyan wonye honorable Afrifa leji wo bia na MP leji board chairman ya youth employment won qualify mo ni na igbe ni ncho amegbe na peje mi fuje bi shameka Oduntia ameka ya kwa achiri ameka yo nyensana ameka imagine bolewo aka bia no woje mo fon oshike wo ha me ameka imagine woni 20 la pe wo fen wo no e wo ni wo ba dabushi ake una ko gbasani e wo ba ya ni wo ke wo mami meke wo papa me wo mami me kume e ya ni wo ka ma gbasani be na fe ni kenuku no ba bia me ko nyefe ka se de ka nyenye pa na ke iForce TV ke kwashiman TV ni nyeko wanda nyefe shi ni oye na be no ko kwa ake nkrami ha papa ko be ni wo chole ni ofanko ni opami ha ma fi wa fi na fi aba na o mi ha in union mi bi aka ni fe driver you ni drive wo mi ha gre fe driver afu fe afi wa fi na fi aba na o mi ha chairman je gre fe manche gre fe chairman mi ha le afi ni block ka ba wo branch ni block fe mi ha le ka ba bishop second branch mi ha le afi wa fi na fi aba na o wo sa be na fe wo hin wala ka bi wo shin aka ka wo ye enyola bo sanko kula ka mto makepe jake afini ayone echila no an ka gbe September nyono mko kula kwe ifeni be yo aketu enjola ye ka mko ya tabuko hepo gbine mi na ale mobo ogme ya ke bon wo ka wo shika nyu am laloi ashia ifa won paga me fai bonafi ni game oko makapa ni wo bu ko nyami to no le chebe nka bo nu le wo fe ku ni wa wonyi twa no manyabla yao o be iForce TV kwa Shiman TV ni nyako ne won ya duwa ka o mami me ko ma gbasani ko ni noni ameyo ke ni kasimo na me kwa wo nu o kenya won da nye fe kaya kumowo won ma no
mene Oduntia bi ye ame afi to be nye fenye la kekehye afi fe afi e mo fe mo ye omo ho nke nye akeshin wo ba Oduntia ni bia ne wona Oduntia wo mami komeko no kala ba gbasande nke nya ke nche mokomoko gbe ya ke ka ache mokogbe pe ka okwe na ya ba no afoto ofi mistake wo ba no mami ne ncha ache gbe ya ke wo kala gbasande fio imo fa wo ba odo manye juro abla wo fe imo fa minji ogbe o fa na cho me man ya nye amesa no ne ka ache he station na ale a cho me man ya nya amesa be enele wonder bushin minister no ko baba wo gbasande fio ni wo bibu ake omoho kake omoho miniji ke no kokon cleaning boy chomi alo kake omoho miniji Homowo akabe no oba na blema bi ye no na megba woji agabe na woje Misrai na ahwe wo no woton insure na no wo ba jepo ye wo Ghana ne ni wo ba wa homoyi ni oda fie wo ka ne kasane na kayo boni wo fe ni wo ka she Ghana ni mmene wo chomo Ghana bi ne lo wo chomo mene ni wo ka tashi e bi e ne ni wo yo Homowo ni wo ka kayo homo ne yewo ka je ngano ka ba hie ni wo ba hine ni mmene wo ba chomo Ghana dangbe bi ne enele nyeshe ko wa bi Oduntia game engineer mi male o fa ne Oduntia game jiwo wo hihye je asene je wo hihye je ni wo ni me ameje gan ameje akotu ekomi acheje adu otokpo no je wo nana kansua ne ba boade yo Oduntia je ne ba fe bongoshi yo Oduntia no ne ba to Oduntia lendro mo na ekenga fobi edwe ebi edwe amehihye je Oduntia atwomo fe ne mmene ne wo yo wala ne wo kai yo Homowo ne shefe make Oduntia bi ni afi game wo fon wole ake game le teshike nu wa ke bukom ke ni bi jemen game fe dwele shi nyenye shi ganye ba hu amasama nye baba what like village I want use the word village nye ba klowa nye ba hobie tevete nye shi je ton nye ba hobie wo numwe bo fi abo ne fe ne ka nye me ye ado otokpo no ahu ne ka o sa ne atawa klowa ko ne ahijeme ka bi ka na bi no na eshi ado otokpo no ewushi ahun ka ehye bi me na mo bi ka ehye bi me na mo bi fio ahun ni leba na heko ni je Oduntia ne ba saaje me ne yo je nka bi ka na bi okay wo be Oduntia ka Oduntia o fa ne Oduntia alo Oduntia beni no mo be ba boade ya bi ene le no mo tutu wo cho no ko ba cheloi wo no mo na chi oba no be me na ehia hu mo ahunwe e ba ne na he ko fio ni jame be na so ja fe to ma sa ja bibioko ne no dun take bibioko to na cho wo cho lo dun me ko me gba ka fi ofofo itu afa ka wo chuka ni bi no na lencha aka ni ba chelo hewo ekwa komi ami na aka so na je to follow ni no na sa sisi ni e ka je fe to mo ebongoshi hewo ye na ka ebongoshi ahun ni ne ba to mo property noko no ehia mi ahun e mo na bi le kome aka won no ekele te gan na ekele ba no na choje Oduntia wo gameke Odunteke ni chi cheme na me fie na me chele Oduntia no aboni fe no wo na Oduntia okay obi anani menete ya fe omoho ne wala ka enye ba hwan pipili she before ni mabibo in question mi tan bia ke pepele ye mini ke beni poten na ke ho pepele ofa no na ke ho pepele peji abele o ba fo abele ko fo abele no ba agbele ko ya agbele no ba ta o mane shafi o no ba poto
no ka ba kpoto mi no ba kpoto mi ko ni ne fe mene wa agbe me ka agbaji akesha no ne hitutu wo kposa aka woni ne pe wo ka kposa ba kposa ahu no ka nula ba mala no wo che no ko ntaso no ba ma no ba chi hefe ni lamo ba tomi ne ko lo wo ntaso ne ka dade se ne mala no mi ne ba be ka be no ba wo no ba ton ko ton o ka mutu ba hwe no ka enmomi o ka ngo ewo mi no ka ba kposa ne ba mo no e cho pepule keke wonye na ho ngbe wonu na ka jio me ko mani amayo le follow shi me pi homo na ka swa la ho ngbe wonu na ka fatai na ka akayo se fe me ake wonu e ina ke fish so nye ka fio no nye ka meat wo mi afini ka wo peji na fe homo ne ji afini e won shon low aka fio tomo noko tomo chile noko tomo da noko tomo poku noko tomo man na aka futuo na aka ho aka wa aka lo mon eho no shon low jinno na aka ho homo ni wo banina wakati mo waja ka tafla che moko yeshika le ke le ba gbe china ni ke huwe afile na nu ele bele shi amensa ne sha fini no na ho le homo na le nshon lo je no na ka fio wacha la ke kule be ni le yen shika ne echi to ne bi ke ke fie mini baba noko ba yese noko ba yese kele gbe to ne ka fe ni noko ba yese okay wo je no na ke wa ke ake ho wo no ba ni na wo fe so lo je no na ke ho homo ni no wole wo wacha la ke agbena aba o fa ne ni shomo na ba so mileke mi na ke won ni o fa na je won ni o wa no tum no nje no ne wo no wo teme ko wo ko aka je won ni wo kayo ni no ne wo na apeto e ko me na ka so aseponji wo kan kai blema biye me ni ba na mete ni wo ba fe yi no bi ko me wo peto e ko me wo ka so asepon wo ha me bo na fe ni wen lo fo je tete po aba na ko na me ho ameye no wo peto e ko me wo ka so asepon je fais bien que n'y a que dire changement ben n'y le café n'y le que au fait en personne y que mo fo mo na que fan shi n'y hu n'y ta fait ba que changement we hani men kuku men ya que e ne le a chon won ni o be ka au fait pe ga me won fait pe e ka me ke won ni shi ka me fait pa me ke amamre shi ka won fait won no la me ke won ni jamon e wo mini e nga pa nga ni nka ba ha me pe je ka won fait na me je ni wo ja won wo je wo ja mo je Homowo yele aka no wo kan kai blema bi hewo no wo kwete wo ka so asepon wo ha me no wo ka kai o me ne bete bona fe ni mofia mo anaka wo aye pepele lo afe kusun ye bi ene ko se mane me so fi o aka pepele ba so mane fe ka ba bole no ka wo swa pepele won swa no wo kan fe kusun je ni wo kan ha wonko lo wo kan ha teko lo wo kan ha choko o be ke tachelete afie pepele tan gbo fe ba nya yibo mo fia mo ba nya yo eko ka wo ka swa wo gbe na no wo fe wo ba buahe no wo fe aka no wo fe wo kokome wo ba buahe no wo ba ye ka komemi e ka ne twa aka wo fe wo ga dan gbe fe wo ye kome fe mo okay wo be wo chela ke to bi ni coronavirus na e ba ne ona ke a stop mo fe ma ke mo kwa ka fe no kunuku e wo chela ke ko le to ma fi ne e ka ke mo kwa ka fe no kunuku e ke nye ye o mo ho no ko ba ba lo no ko bang she ko le akeni wo fi ene no wo ke kayo me ko me ne ho ete no wonyo obanya ho shiboni sana fe le ho nyenye fe le ho well, apart from Homowo ni nye bi nye another festival ko le onye bi to onaka Homowo anye no ko kunkun nye bi bi ene le bi ane no wonyo wo fio ye Homowo se jitomo ese blonya le no le mo fia mo ye shiame
le wonyeme ni etete manse kani bi fe mo fi amoba eja ka ababa kai afiyeli no ko mo hefe he no yo nu jibojo yo jibojo obaba keke oba ya file ka gbe na bo te he no je wonye yo akwele suma wonye o fa ne so ha wo yo akwele suma ni na hangbe ne homo so ha no wo ye sen yele ni wo yo no so ha de nche ka ba je ma na e 4p wo ye sen yele jogba ye ma na ni wo ye ha je ayele hun le ye ma na mi se fe ma ke Homowo wo fe wo le aka yo le Saturday ho ni mi mali Saturday ho wo fe wo le aka yo mo Saturday shinye kometo nye na afi Monday mino no ne wo na fe Monday eji so ha ka wo ye ha je ayele ni wo ye sen yele ho le wo ho ni fi o ni wo ke hwan no ni ha ni wo no e ba fe aka ju le wo ko se wo hwan wo ho ni ho wo hwan ju le wo hwan se ju wo ya himbeji abo mi ni me ni wa je amegbe na me yo je amen wo ya go mi ni wa kai ya me ye je me no ju wo ya wo chola wo ya mamprobi je ga mamprobi si wo go ni wo yo wo cho je mamprobi ni wo keke wo lo mi wo fe wo ba to line wo ke pekure ko ba ya jen na ka ba ya na me ho ama ka so ame ye go mi ke wo gbe na be wo lo wo ni bi be wo ba hia ba gbe no wo ba trash ba gbe no wo ba ye ni wo nu ni wo hwe okay obi ane Oduntia bi ye P8 fangbe ekome ye manse ekome le hu ame ya crack other countries ke town say obaje ni o wie no ko no kan invite ame ke ba hia ona ka me kome ya me na kufio shi sana ba mamba wa Oduntia shamewa na meti ewo no wa no te na mo ni ba wa o ma habu ewo ke ma me no kufio yo wa kan chok pa na no Oduntia afọmọ bi fe Oduntia afọmọ bi na fagbe me ni ya blochi me ni okumase me ni otakurade won ka me fe ngene ngre to ana ke ame fe ka be fa la hye na hye Homowo ameba no wo ye Homowo jogba Homowo mi ka ma ka je wo jamoni je wo jamoni shimo afiyeli ni no ame fe ameba ko no wo ya afile fe fo keke fe jale je fe benyele iForce Nkwashiman TV ni je fe nyako ne wo sani gba fe mbana bi shi danwa ko sani fe ba na bi bono yo bi wo be bi nye problem ko nye face Oduntia bi ekole hospital school ekole nye noko nye face nye problem ko wa ye Oduntia bi o fa na wo Oduntia bi ane no ne ehin agwo yo Oduntia je drum na we school yo Oduntia si wo be doctor ni wo lo le gbe ni wo hin lo le gbe hin aten wa ahia ka to mi nke ho no obi ane ahyi wo Oduntia bi yese no ka bi ane de che no wo bi e ko be he wale yo holo ko hin ho ne sanu wo kala ya be no kala ba wuhia ho ka ba hye manwulu o ne je amasama ko kwa na ye ke sane kwakwa ya ne na awo no wo nkpam na lo fai e ka to station ne no ne kwawo ko na egwu ehie no ekwawo ya Oduntia aka wo nkpale fai ne ba kwawo lo le gbe ha wo e ba fe doctor ko e benke wo bona fe ne ka moko itopo ngbale no ko kale wo fo e o kale nya doctor e ke aya be wala yo holo ko nkomo ko kale wo fo e ati aya be wala yi no ene ehia wo no wo nkpa fai ko na mlalu akwa ene e ha wo ko ni amba ya mebu awo no mba ye ne no ama efima ka kunchuko ye 2 years ne wona aka na kan ye bi ne yo je me no na kan yo okomoko efu emi mokomoko votu yo Oduntia ama no won kame aka amba kwa wote afie ame awo na amba kwa lo le gbe ame ha wo lo le gbe ji oti e ya ka gbo ma de sa wala he hia no ame ba na amba kwa wo lo le gbe ame ha wo koni mo wo fe wona hyefi mo koni ka gbo na me ka wo votu wo ha me no wo ya wa wo sika ne ka no le wo sa afie edwe mokomoko ka de ka cho ma na ka o ka me ka ba wo ba me ka kusere na me ka ya fe me aka Oduntia bi ne nutumo na ka nye twonji emomi nye emomi e bi wa o fa ne bi emomi
wo ne kan momi ne nche abaje na fe one district one factory e bie eke akashike wom keke momi enyenye fe momi keke man ya no eke Ghana ba na shika shiashi ne kan ni na fe ni ahie ilevi kan bi konkro memo se wo ba akpa je fe fai ko ni je fe nyekanye aba Oduntia ko nye ba wa Oduntia bi na fe no Oduntia e machine ya shike Oduntia machine Ghana ni machine wonda je fe shi o fa ne ni be na ya fe Homowo ba je ni o nga me enyo me tenko ko ni o ke wasane bana o fa ne mo kenkle ni manga wo bi ne ba ni ame bo ame bi o dance ne kenkran ka shi dan ha me ne me ha ma afi o afi ababa na wo sa afi bene na amba bi amba na tete he efe ne ke no ne ji enyo wo do nti amanche ne ji ne nsa ne ji te me wisle Homowo afi juro ake mimbi wala se chele min hale min bi he wale nyomode ale ne fe wale fe min hale min bile wacha Abraham dwemo na bi yehu anyomo min bi na han dwemo eko min ha na eko min sa ka we bi min bi eko me fe mo bi ane no ni bi owo Odunti afe ji min bi eko me fe mo no one eko me fe mo no Odunti awa machine no wo mama na pa ye wo here no ko na han wo mama awobu ne ka machine na e wo ye ta Odunti a na no Odunti a twamanye aba yo to be nye fenye no o ma mini ke we gbasane ye nye ya no nye kwa iForce TV ke kwa Shivan TV wo ka nya ka shi the cash na ka magia programs ne wo patri wie mo wo pa brofo wie mo won wie gan so e wo nye me nyanu ga ni di twi bi ke brofo cheme this year na nya ke wo wie twi won wie gan e wo nya ka kia wo shi o ba translate fe anya be nya no ni o ma mi awie fe e wo nya no nya kwa iForce TV ke kwa Shivan TV wo da nya fe shi nya radon